Evo tu su ti loaded nachosi u Marmota takeriji u Rijeci. Marmota je inače otvorila i u centru Rijeke svoj lokal, nisu više samo gore sa food truckom u Čavlima, nego i u centru Rijeke. Loaded nachos je jedna od najboljih izuma ikad. Riječ je o ovim nachos tortiljama domaćim, kukuruznim, još mesni ragu, teško ćeš ovako sve to vidjeti, ali mesni ragu, umake, razno povrće s ovim prefinim domaćim načosima, koštate porcija 10 eura, vrijedi bar 50 koliko je fino, tako da evo posjetiti Marmotu, to je najbolji valjda meksički restoran koji možeš naći u Hrvatskoj. Gledajte ih prije, evo, znam, ovo je baš savršenstvo.